Şahmaran pîrtûka nivîskarê Kurd Abdûsamed Yîgit e. Naveroka wê vegotina Şahmaran e. Pirtûk bi xwe roman e, lê bi taybetî bi awiyekî weke lêkolîneka dîrokî jî ye. Pirtûk li ser Şahmaran de çand, dîrok û kevnşopiya Kurdan de weke xelake bingeh e. Bêngeha pirtûk bi taybetî bi zimanê Kurdî bi zerafeyê wî bi kurmancî hatiye nivîsandin. Bi taybetî di pîrtûkê de mirov rastî gotin û bêjeyên Kurdiyên kevn û bi taybetî li Herêma Cizîrê tên bikaranîn. Ji aliyê fikrî û têgihiştinî ve pirtûk xwediyê xeteke felsefî ye. Di romanê de bi taybetî aqil û gotinên aqil derdikevin li pêş. Di berdewama hunandina pirtûkê de nivîskar jiyana Şahmaran li ser temenê aqiliyê haniye ser ziman û wanarok bi aqil haniye ser ziman. Bi vê yekê re mirov ji pirtûkê çand û kevnşopiya Kurdî ya demên wê yên berê jî dibîne. Nivîskar awirek li dîroka Kurdan ya wê demek jî daye di pirtûkê de. Di awiyekî xweza bêyî ku zanîn û awayê nivîsandinê ye roja ku heya tevlî were kirin. Nivîskar awayê vegotinê ku heta vê rojê bi vegotina Şahmaran re di civatan Kurdan de dihate vegotin naqandiye û bi vê haniye ser ziman. Ji ber vê yekê mirov dikare bêje ku roman di awayê romaneke kavnar ya berê de ye. Li welatê Kurdan pêşketineke mezin ya ku ji gelek demên berê ve hebû. Bigotineke nêzîkiyeke fikrî li wê dema ku şerema Şahmaran tê de jî hatiye kirin. Naveroka pîrtûkê her Kurdekî ku piçekî jî ji derbarê dîrok û tarîxa xwediyê zanebûnê be agahdar e. Lê dîroka Şahmaran di destpêka vê xeta ku bi aqil re hatiye meşîn, bi awiyekî hestiyarî dest bi vegotinê hatiye kirin û bi awayekî dil êş bidawî bûye. Nivîskar ji destpêka dema ku bi dest hanîna Şahmaran ya ser ziman kiriye. Awir daye dilê Şahmaran xwestiye ku bi çavê jinekê binêre û bêne ser ziman. Di romanê de bi awiyekî vegotinî yê destanî Şahmaran vehate ser ziman. Ciwanekî bi navê Cemsîd heye. Karmendek e. Karê wî heye û karê xwe dike. Li welatê Kurdan rojekê şah bi nexweşiyekê pir giran dikeve. Heta wê demê gelek hekiman xwe ceribandiye ku wê baş bikin û rakina ser piyan. Lê yekî ji wan ev yek pê nehaniye. Herê ku xwe ceribandiye jî piştî ku pê nehaniye serê wan hatiye lêxistin. Lê rojekê hekimek tê û dibêje ez ê keyê me rihet bikim. Ew jî xwe diceribîne lê pêk nayêne. Pişt re ji ber ku serê xwe ji lêxistinê xilas bike dibêje min derdê şah fam kiriye. Hate ku ev nevê wê şah baş nebe ev derd jî di destê Şahmaran de ye. Şahmaran jî heta vî demê tenê di devan de ye. Ti kesekî ku ew dîtin nîne. Pişt re ji sariya şah bi dest lêgerîna Şahmaran li şûpa wê tê kirin. Axir zeman pişt re şoptê û digihîje ciwanê bi navê Cemsîd. Cemşîd berê Şahmaran dîtiye û pêrema ye. Li ber vê jî laşê wî weke yê maran bi pirpirk bûye. Ji vê yekê êdî fikir dikin ku ev zane ku Şahmaran li ku derê ye. Leşkerên wezîrê Şah Şamûr wî digirin û işkenceyeke pir pîs lê dikin. Lê çi dikin û nakin, nikarin ku gotineke ji devê ciwan bigirin. Pişt re wezîr dike ku lîstikekê bi wî bike. Wî dide berdan û wî dide şopandin. Bi vê yekê êdî wê karibin ku xwe bigihîn Şahmaran.
وزیر جی دخوازه کو خو بگیینه شامران لی نجه بو شاه باش باش کرن جبو کو وی بیستیا کو حجیه خو بگیینه شامران و بگیینه جیانه که بداوی لسر وی جی بداویا و لگرنه ده شامران تی دیتن و تی گرتن پشت او تی کشتن و تی بشکرن لقدقاتان قاتی سری وی ده قازان نکی ده تی کلاندن قاتا دوی ده قازان ایدن ده تی کلاندن یکو جه یا سری وی وخوه و بینمر لی وزیر چند کو دخواست بگه و نمریه جه یا لنگی وی جه آوا وی دخواه و دمره لی جوانی که او دیده بو جمشید جیا سری وی دخواه و دهگه نمریه پشتره او لناف مروفان دیگره وکه حکیمه کی که جه درده خالجه را شفای دبینه جیه که شامران لید جی نسبین و دورا جیزره نویسکار با آویا کی پر و گری رادخه لبه چاب و حتی روژ آمد جی هی شنپین چاند و کفنشوپیا شامران لوی هرمه دجین لپیرتو که گوتناک تی سر زمان و دما که مروف دشید حرم مروف هیستکه جبانی سبین تی گوتن که ولات شامران او گوتن وکه که ده ناو خلکی ده حرم ده تجی تی سر زمان جالیه چاندی و پیرتو که جاتی اخوار رادخل برچاف نویسکار در نکتیه دروی آور و نیزیکاتیه چاندی کردستانی بری یا کهون بوی که راخستیه برچاف کجا آلیه چاندی و چاواد هات جیین دمین بری ده لوی هرمه کردستانی جوی آلیه وی چاندیا پر انجام و تیگشتنین که مروف جوی وی گوتنه بگیره و بین سر زمان هیهنه جهالیا کفن شوپی و جواک چاوا دجی و چاوا بری و دچه نویسکار بخال زاگون و دستورین جواتی و جواکی تین که به وان دا هاتن جیین هانیه سر زمان به ویه که مروف آوای جواکی به سیستم آوای آدمی را فهم دکه جه مروف ده ناو جواتی ده چاوایه او جی نویسکار آور دایه ده و هانیه سر زمان لی نویسکار ده بیجه که شامران به چند آوی روکه ولیکه یک خدایی به دما خود لحرمی جیا و به باندورا وی لپیشکتن حرمی و خالکین حرمی بگهشتی بو اولیه وی کوکا ولیکه یک خدایی چوادیه جین وی جی به گوتنا نویسکار راده خبر چاو ده چرچوه وی گوتنا خویا که به چاندو کم شوپیا جواتی را که دینه سر زمان رومان ده جن و میر به جه خوی ده ناف جواتی ده و جواتی ده تینه سر زمان لی میر به میرتیا خویا که ایدی گیشتیه وی آستی که زوری لجنسی بری خوی یه لجنه بکه نویسکار وی ده برچاف میناق جده وی شامران و جوان را نویسکار ده گوتن نتوجی میری تی سون نخواه ده بیبختی علمان بکه پشت تی لگوتنی رومان ده به آویه که خوزا تیوی جه و نقطه که جوان ده بش سبب که جه شامران وره دیتن و او وره گرتن مروف هل ده که رومان دگره که نویسکار جی ده فکره که میر زیده نکاری دلی جنه فهم بکه وکه که دخوازه به تحباکا به تایبت دکه که وی راقی برچاف نویسکار ده داویه ده بیجه که شامران سمبولا جنو چاندو دیروکا ویا به رومتو بیشه فلسفه شامران لسر عقل پیش دکه و سردستی جیانا مروف دبه وجدان و اخلاق پرمزن باوی کی فکری دردکه پیش کرنشوپی و بوی را اخلاق که وی دردکه پیش
صافیتیا عقل و سردەستبوونا wê derdikeve pêş. Bi taybetî nêzîketiyek li gotina jiyanê têkirin, hewildana biaqil û rast wê çawa were jiyîn di romanê de hatiye nîşandan. Nivîskar dibêje ku ev hewildan, hewildana şahmaran ji mirov re û ji jiyanê mirov re. Jiyaneke biaqil, bi ahlaq û kevnişopî û pêşketî çawa ye. Di vê demê de wêneyekî wê heye. Nivîskar dibêje ku şahmaran 10,000 sal jiya. Ev temam temenê mirov ku ji dest pêka jiyanê neolîtîk ku heta roja me bûye. Bi vê yekê mirov kare bêje ku roman nêzîketiyeke biaqil ya felsefîk bi xasî bi xwe dide ber mirov. Wisan jî ji mirov de dixwaze ku mirov li wê di lêgerinekê de bê di jiyanê şahmaran de. Gelek spas ku ez te guhdarî kirim. Min hevgotara li ser Wikipediya Kurdî dîye. Tu dikaî Wikipediya Kurdî tifir de jî mêze bike wek tu dibîne. Wikipediya Kurdî.